Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbitot, no ti puso kan panunot, kat maandingay iti sapuyot ni sulisog. Ngam no ti tao nga agbidot wano agbasulman, at dalat ta siled ti panagbabawi iti kaungkan na. Aturan na dagiti bidot na, kat sapulan na tinalintag adana. Babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais, isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Hoy, Michelle. Anak ko maya, tadi ka makataltal na dita sango ti Sarmeng. Tayak dita. Tatang, Ore anak ko dita sangwanan ti Sarmeng, saanan nga agbaliw ti itsuram. amo ka tatang, imbagak ayang agbaliw ti langak. Kasano kat makaulaw ka dita sango ti Sarmeng? Pusipos kala, pusipaws. Apay ngamin anang isitak Tumay tayong tang ti kinangisit ko. Makapasuron ti kastoy akudil. Nagadupay ti kamuro. Saan abali ata napintas ka man? Anya na pintas. Nagalasak tupay. Kat nung nagpintas ka, nagtondiris deta agung mau, nagpaparinto mong dagiti kurimat-mat mau. Oh, di napintas ka. Kastoy nga rod ti napintas. Nagado ti kamuro. Nagnisitak. Nagmadi, tatang. Diyay na po daw ako kumamot basit Isong awan na pulos ti agaram kanyak nakastuyak mo. Diyak pa'y napadasan tinaaram apulos. Madula amin dahi ta parikot mo. May mayatan ti bakit abalasang basta saan amakabkabail. Ha? Pilitom kit din nga dagdaton kan ka. Nalabit ana ito din nga awan ti agdaton kan ka tapno agbakbakit ka abalasang. Anay ko mo, tatang. Sobramot dahi ta pa nang irurumun nyo kanyak. Gaputalaad akon, irurumundak mo't launa yon. Di yu pa ipapigsaan mo ti pakinakam ko. Tapno lumabanak iti daytoy panubok iti biyag ko. Bagtit. Ha? Panubok kunamkit din dita. Ay agoo yung kansamot, Michelle. Bagbaga man di anak mo bakit? Ang mga numatuluyan kat madadaol ti limbong ti panunot na. Apay ngay akas na ti ipagpagam. Kasanaw kat kasla madadadaol ti limbong ti panunot na. Isa bagbagam to mangkide. Narigatan ang mga numadaan tayo ti anak ngagbala. Sumardeng ka man. Saan akas ta ni Michelle? Kasanaw kat naka-imposible ang mapasamak di kayat nga aramidan iti bagina. Apay ngamin aya. Kayat na nga rod ti pumudaw kat nagngisit nga rudan. Kayat na kano ti pumintas. Kat napintas metan. Sa bali nga rod ti ammo na iti napintas. Ti ammo na kat di napudaw laeng ti napintas. Baybay ang talatan Anya nga rod ngay. Tinapatag kat awan ti maday ngar aramiden na. Tirigat na no agaramid iti maday. No agmaday. Magic. Well, amumutitan, di nangisit agbalinan anapudaw. Di lepap agbalinan anatangaws. Iso nga ang mga no kumpormila ditan ti mapampanunot di anak mo. Ay na, san akas kari na ti mang baliw iti langa. Dagiti addalaeng kwarta na ti makabaul nga garamid iti kasta. Anet amom ngay, ang mga numakasalaw ni Michelle iti mga sponsor kan kuana. Malahbay ta kasarita ka na imbagjay anak ta. Wan, bagbagaam. Narigatan, ang mga nuditan ton mailasin no agkamkamali nga agaramit iti saan arumbang iti langana.
Anya daytan nga itsura, Michelle. Nakamisuot kalatan. Ay na, di ka man nagkaskasta. Nagmadeya kitkitaan. Sandak nga may nakitkitaan Isumot la mabad trip kayo makakitkita kanyak. Saan akasta anak ko? Awan mo't nga mintigap-gapuna tap nagmismisuot ka akasta. Nanang, aga brodak samot. Apay akilat na dakamat mo dayta. Tapno darasa ka makaurnong iti pagpapintas ko. Anya? Nanang, agpapintasak iti uray la. Agpapudaw iti kasla kapudaw ni Christine Hermosa. Ay, Santissima Maria Cusina. Anya ka din dayta nga ibagbagam. Kat no nagpintas ni Christine Hermosa, nagpudaw pa'y. Kasjay nga ron ti pan nakaitao na. Kasjay mo ti itsuram. Di pa ikit din awanan ti pagilasinan iti Christine Hermosa ken Michelle. Basta, kayat ko ti agbali na kasken kwa na, nanang. Anak ko, mapnek ka nga iti addaken ka. Oh, kita man ni Whitney Houston. San mo't anapu daw. Ngamsin mikat iti uray la. Ni Will Smith. Ni Morgan Freeman. Jay pa'y nagbali na presidente ti Amerika. Ni Barack Obama. Oh, nagngato mo tinadanon da nga uray sa andaan na po daw. Sa bali akmut nanang. Ay na, Michelle aya. Sarde nga mo day nga ilusyon mo, anak ko. Apay nga minasaan asing ka mas tinaginawa nyo kanyak. Tapno na po daw ako mamot. Anya nga iti maaramidak, no jay bukal tinangisit nga utong, ti kayat ko idi akan kanan, wano sidsidaan. Inrurumundak iti kastaunay, nanang. Di yun na panunot mo ti pagbalinak, no kasday ti paginawan nyo. Kitaan nyo man, nagnisitak. Siyak, ti kangisitan kada kami ngagkakabsat. Wan angam nagadumo ti mangibagbaga asika ti kapintasan iti ropa. Manjaklat ta. Kayat ko, napudawak, nanang. Michelle, sumurot ka ijay talaw. Saan ang tatang? Anya? Di mo kaya't ti tumulong ka na kami kaninanang mo ijay talaw? Anya nga tiaramidak ijay? Tumulong kang aggaik Ado ti magaikan ijay. May bilagak man ang agmalmalam iti kataltalunan. Kita niya ngay ngaraw. Kasta talaga. Abusta nagnisitak lang arudoin, mapanak pa'y bilag iti kainaran. Anya laangan nga iti pagbanagak. Jay laangan gugot ko no agisimak, kan bukol-bukol ti matak ti makitkitan, dagiti makasabat kanya. Ay na, adula amin dayta. Saan lang adula amin tatang? Ibagbagak laang. No di mo kaya't ti sumurot iti taltalaw, di saan laang. Awanan ti ado pa'y asaw. Ay na, nagdagaang mo ti panawon. Nakarkaron ang umisitak no kastoy laang. Mapanak ko may ti ayan da nimfa. Dito yak man la waiting shed nga aglinungan. Grabe nga min talaga ti dagaang na. Ay, ni Tino akras ko ti lumabas. Ay, anya nga ta ti aramidak. Agisamak na ta. Ay na, adaytan. Umisamaklatan, Hi, Tino! Nagkaroon na dya, Tino. Takas lakit din awan tinakita na. Soplado! Huy, kunak man numapan kay Jibalay. Ngamdi ka matinmay. Oh, apa yan? Kaslabad trip ka Kasano? Kat ko namlan asino akagwapuan na dya, Tino. Siyak pa'y tinagisam kan naghay kan kwa na. Ngam di nakit din pinampansin. Feeling gwapo lalaki. Ay na, di mo ni kaskaso ni Tino. Talaga dya kikaskason Pagan anok nga itikas di alalaki. Un gaya Michelle. Agpabuda da uncle ko inton maminsan na bigat. Awisan ka man amapan makisala. Ha? Ado ti babaro iti kaldawan ti pasala. Sakbay ti kasarninsan ko. Ay, pasensya kan, nimfa.
Diyak umay makisala. Ne, apay ngay? Basta, manjak. Ay, sayang. Sapay makamamu ka kumaiti babaro ijay. Nagado ti umay nga gapo iti agduduma nga ili. Di uray man, labas-labasan dak tumatlaang no mapandamang isala. Siyak tula ti mabatbati manen iti tugawan. Imbagken ka tanapintas ka, napudaw ka pa'y. No kasta? Talaga asaan ka sumurot? Saan? Mapan ko la paapalan kan ibabain ti bagbagik no mapanak makisala nga awan mo ti mangisala kanyak. Wano saan, adaman ti mangisala kanyak, ngamjay nawasdeng mat, anapintas amin ti panagkita na. Awan to matlaang ti limpyo mangisala kanyak. Nimfa, anya ti inaramat mo, nakarkaro pa'y apim mo daw ka. Ha? Ay na, permi nagkinis day tarupam. Awanan dagijay sigod asagay sa apimpel mo. Kaya't mo nga ramatin jay naramat ko? Wan man, itad mo man kanya. Barang no day jayan ti sungbat iti saludsud ko. O sige nga ron, mangyagak to diti balay nyo. Impaw it kami ni antik nga day jabron. Inaramat ko kat hiyang kumatsi ka. Kaala ka talaga. Makitak nga rot ka talaga apimbintas kay ti uray la. Ay, unfair mo ti kastoy. Sika nagpintas lang aruden, nakarkaro ka pa'y la apimbintas. Ngamsyak mo ten alaad. Lumaad aklat tamot lumaad. Loka, saan ka analad anya? Nagpintas kan tupay. Nagmayat day taagong kan matam. Apalak nga rod dagita nagbubukol la matam. Ta medyo singkitak ngamin. Unang ang bagbagay mo matday ta paningkita na matam. Basta, napintas day ta matam. Alawanan, uray no saan. Ha? Sumurotak man lang di balay yun, tayo nakitaan di bagbagam. Barang no masolusyonan ng ti parikot ko. Bigat kan rabi ilang i-apply mo day ta itirupam ha. Di mo subsubraan. Wan, tong palag amin ngayong bilin mo. O sige nga ron, padasam nga ramatan. Ngam no di mo kaalaan, isardeng mo adagos. Di mo itultuloy nga ramatan, tapno sana madadangal day tarupam. Anya pa ila kumati madadaal iti rupak ngay, kat sigod lang arudon anadadaal. Ala day toy, permin tumot ngamin ti panang ibababami ti bagim. Kat talaga mo't. Ala husto nga ruden. Surutom amin ngayong bagakan ka tapno awan to ti rumso aparikot. Nay, anya day tayo gusgusugos mo di tarupam, Michelle? Pagpapudaw tatang. Anya? Nukas ka, gusugusam nga rod day tayo entero abagay? Kabailan na apapudawon ti entero abagay? Saan mo't nga entero abagik at tatang? Anya nga rod ngay? Day ti rupak laeng Nagadon nga iti mausar no pati bagik. Ay mati ano kasta? Di pa ikit din kasla puraw amaskaran day tarupam na pumudaw. Anya? Una, day talarupam tinapudaw din to tanang isit titangad kan bagay. Madi akitaan, anak ka. Ay na, kontraon dak manan tatang. Saan dak mo takon kontraon Saan ka matakon kontraan? Ibagbagaklaan, anak ko. Di dak ngamin pakibibiyangan Agsapsapulak lang arudon iti solusyon ti parikot ko. Kontraon dak pay laeng mo. Malawanan. Kaslaawanan timbagak. Sige nga Rod, ituloy mo ti agilawd. Ti agigusugos di tarupam. Nanang, kitaan nyo Pimudawon ti rupak. Ha? Apay akas taunay ti mulagat yun nakakita iti rupak. Pimintasa kung saan ka di. Pimudawon ti rupak. Kanawanan dagiti nagado a pimples ko. Michelle.
Kunak tumot nga minapimintasak nanang. Dayto yan ti rugrugi ti baro a Michelle. Tinapintas a Michelle. Sigurado nga aduntun ti aggusto kanya kababaro. Hoyo, kunak tumot kadakwada Michelle, maday. Ha? Anya ti madi? Ti agbalin a suplada kadagiti babaro nga guston to kanya? Ay na, saan ka man nga asyumeng? Maditi kasta. Sa bali ti kulor ti rupam, di tatenged kan bagay. Kas kala nagpulbos iti napuskaw. Anya kayo mo nanang? Kit-kita to pa iti sarming kat mayat. Basit laangan. Ma-achieve kon ti kutis artista ni Christine Hermosa. Ay na, sumardeng ka man. Basta sardengamon dayta. Tapno sana madadaal ti kudil mau. Baliktad kayo mo't nanang. Is ti marag ti kudil ko. Saan ko adadadaulan? Ay na, nagpintasa ka talaga iti makitkitak ti basit asarming ko ngay bulbulsak. Nagmayat ti agsarming no kastilang. Pimudaw a talagang ti rupak. Agtambayak pa lang diti paraangan mi. Sigurado nga ado ti masdaaw no makita dati nagdakkel a nagbaliwak. Ha? Ni Tino ti lumabas? Sigurado nga agpapansin dayt an kanya. Jaki kaskaso no lumabas. Kitaak man no anya ti aramiden na. Oray pagunyan na. Jaklak ta sungsong batan. Adaytan. Kawanan ba eh? Pirmikit din ti katawan na ako mitkita kanya. Hoy! Asino ti katkatawaam? Sumardeng ka ako manatawa, kaya't mo tapalapalan ka? Ita, kumanatawa lata. Paiman. Ano mo? Apay, binatuna! Gonggonam! Lastog ka lalaki. Apay, inanalo kaya? Kumanatawa ka kit din ako mitkita kanyak. Apay, akat katawaan nak. Kit nakakatawa ka mo't namin. Bastos ka kit di awan babain mo. Awan mo tinakakat-kataway tilangak. Agsarming ka namin hatag no makita. Nagsarming akon. Napintas ti makitkitak iti sarming. Awan tinakakat-katawa. No kasta, di mo makita na ito nagpuskol a pulbos di tarupam. Anya? Anya nagpuskula pulbos? Awan mo tinapuskula pulbos sa makita ka. Awanan! Bullshit ka din, Michelle. Nagpulbos ka, hindi mo din makita, ha? Awan ti pulbos ko. Sa anak a nagpulbos. Antipati ko. Nagkatawa manon? Kaya't mautabarsakan ka manon? Bastos ka talaga? Nagbastos na dati, no? Na, Kinagkatawaan na kitnin. Mapanyaman sungatan, tatang. anya? Isuro pa amapan mang sungat iti tao. Kasanaw kat kaslasana kabalasang itinamayan na. Kinagkatawaan na kitnin. Isama panyaman sungatan. Ipulong yung kadatatang kananang na. Sumardeng ka man si ka, Michelle. Ha? Saan da kakasyan itinaramid na kanya? Nakita na siguro dahi tarupam iso akinat katawaan na kaakunam. Apay man ang tirupak. Kita napudaw dahi tarupam ngam nagngisit mo dahi tatanggan mau. Kasano nga adi nakakatawaan ti baraw. Kat napintas mo tilangak Ay nasa pa'y ipapilit mo lata. Ibagbagak lang arodan ti maday ngam sige kamot lata sige. Dakas nga raw tagpapudaw. Na, ay makamu ka man laangan, Michelle. Saan ka kundi pulong no at datag katawa ang makakita di tarupam? Ha? Insan Nelson, si Kamat. Kaano pa si mangpet ka? Italaang insan. Kasta?
Apay kasla adda sapsapula minsan. Kwa, kita man no, adda ti kadwa masipmangpet. Awan ti kadwa kinsan. Agmay saka nga imay? Kituan. Asino ngay kumatikadwak nga umay? Ayan na nga ni bakit mo. Anya. Nagkunangad da bakit ka? Kat kastamot ti amumi kadananang kantatang. Adda bakit mo ijay naggapwam a lugar. Iso nga rod anapan ka ijay. Talugar da ijay ni bakit mo. Bakit ko idi Saan itan? Anya? Wan. Imayak dito lugar yaw ta agpalabasak mampay iti kanito dito yung kasinsain. Unay kamot ninsan. Kunak no jay babae asinurot mo ijay lugar dati paypay sumon. Ngam, saan pa'y matlagayam? Ay sus, maday ti seryoso launa insan. Enjoy life. Saan seryoso launay? Ay, kasi mo't jay babae ano pinanawam. Nukas jay mo't laki tati babae, uray saanan insan. Insan, amamukan. Nakakita ka man siguro iti sa bale, iso nagsina kayo. Ha? Maditikas ta insan. Ang mga numakarmakan to. Narigriga to daytan. Insan, nagaduntim bagam. Mabalin ka di apastre ka nakpailaan? Ha? Ay na, pasensya kan insan. Malangarod umunag kan. Ay na, agyaman na kinsan. Makatugawak matlaengan di taunag. Anya jay kunam? Agsapul ka iti panggadam ditoy? Kasta nga ron insan. Iso nga isapulan nakman iti pagtrabahwak dito lugar yaw. Anya nga ruti kayat matrabaho? Uray anya ditan basta trabaho. Kayat mo ti ag-construction. Wan uray anya ko nakmat. Basta sana manager iti opisina Amamat nga awan nalpas ka o kasinsain. Malawanan. Sige nga rod. Kasaritak to jam amok a kontraktor. Taalaan na kataon na. Ken, kuwainsan. Ang mga no adati amom dita mabalin aliw-liwa. Anya liw-liwa ako nam. Ni insan mat. Naawatan na lang arudan. Ulitin na pailaan. Nagado dita ti mabali na pagliw-liwaan. Mapan ka ijay beach. Inkagay ayam iti basketball. Mabalin mo ti makiumong kadag iti babaro ditoy. Saan aday tati kayat ko asawa, insan? Ha? Liw-liwa. As in, liw-liwa. Ay na, agtal na ka man insan Nelson. Bawal ti playboy dito'y balay. Iso ano kayat mo adida ka papanawon dito'y agsing-singpet ka nga rod. Nalawag, Ha? Naguyong kaninsan? ibagbagak laang. Iso nga agsing-singpet ka, no kayat mo ti agbayag dito'y balay. Ala, apay nga kastimutan. Kaslamapan day ti rupak. Michelle, mangantayaw. Tatang. Ay, oh my kan bagay. Di ka agbat matay. Anya kayo Yapa. mo tong tatang. Uray sakit makikigtutak ka na kayo. Apay akas tatalangam. Kaslama pa mo tanday tarupam. Kwa tatang. Hindi nagusarak man ang Diyos usara kapag papudaw. Kastoy mo ton. Naglabagan ti rupa kakasama pati naglema. Ay, hanya kamutan. Kumpurna di mo aramidan ni tarupam. Tatang. Nagalasan day taitsuram. Hanya nga minayat kayat mo nga aramidan ni tibagay, Michelle. Di da kumamot tong tanon Jak lang arod amon ti aramidag. Kay pakita na itan iti doktor tap numaagasan na dagaws. Agar aramid ka iti parikot a babae.
Kasanon ngayon saan ang maagasan? Ay katanusam day takaslamapan arupam Gunggunam ta saan kamot ngamin amap-map nag-itilangaan na itadkan ka. Apay nga minadi mo sinuro timbagakan ka nga ramidem. Nimfa, Anya nga ita. Naggastos kan iti doktor ang nagpaagasam. tiamok ngamin no nakarkaro a pumudawak na agusarak pa'y. Aguray pa'y kumaa. Agpalabas ka kumapay iti uray makabulan sakbay ang nagusar ka manen. Tapno sana madadaal ti rupam. Ay, anya nga rod ngay. Adda ditan. Tinapatagkat na agasanen. Sika talaga. Kaya't ko ngamin na talaga ti pumintas. Tapno damot na nagdaton kanyak. Imbag ka pa'y. Adda nubyom. Siyak ngay. Awan lata ti mailawan nga agdaton kanyak. Apay ngamin aya apa kasi kuram day takot. Mabayag ka pa'y mat amatin na iti kalendaryo. Uray basta kaya't kumuton ti madan iti nobyo. Iso nga uray asino ditan ngagdaton kanyak. Aklo na ko, nimfa. Ay sus, di ka man agbali na maag. Saan ang nasaya ti agsabay ti uray asino ditan? Apay kanayon ang lumabas ka dito balay me. Kaya't naksiguro abwisita na kanayon anya. Anya tinapasamag di tarupang? Natapkalan mo iti dressing. Bibiyang mo ngay. Nagsuplada ka matan. Gaputa saan mo't at tao ti kasasaok. Anya? Anya nga iti pagkitkitam kanyak. Nuang? Saan? Nasingpot unay tinwang ang maidiligkan ka. O na mo daytan? Oh, saan kitin? Ala, pumanaw kan? Di nakasasao. Soplado ng antipatiko. Michelle. Agtalaw kan Diyak na pagan ano kasangsango ti kaskan ka. Ta saan ka na crush? No kasta, sigud crush na. Ha? Kwa? Sa bali ti nagdenggam. Saan ka laan nagbalin a crush anya? Jay plain ang nagluganan ni Bin Laden nga ulitag mo, nag-crush kunak. Ha? Michelle, mabit lang. Awan ti ulitag kong agdagan ni Bin Laden. Kung naninimfa dagasan na, namasaan mo ton nga imay dya balay? Siyak man langan ti mapandita balay da. Ay naimbaglakit din ta medyo nagsublin ti normal akudil ti rupak. Napukawan dya kasla mapa na labaga. Nagalas mo ton. Apagbiit lang nga pimudawa, ngam nagsublimot lang iti sigod. Diyak pa'y na-enjoy ti medyo pimudaw arupak. Ay, aday tanti balay da nimfa. Sapay ko matada ti gayem ko. Naimbag nga ha? Ha? Wow! Liw-liwa! Ha? Kwa? Saan aliw-liwa tinagan ko? Sana kasta ading. Liw-liwa ka ang nagpakita iti sangwanak. Ha? Matyo Kapitulo 5, versikulo 28. Ngem siya kunak kada kayo, no oray siya sino amang matmat iti may sa babae tapno garteman na, nakiabigan kan kuana iti puso na. Padaanan ti tuloy ti pakasaritan ana itampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika.
John Dupais Jr. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo dagiti dramas na yo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!